Hindu lining subs Yan Maruba Kumhemo Riba, Lord Krishna Gimapon, Krishna Janmastami Thorum status Haraute Amakalina Pantonari, Krishna Janmastami Thoromasi Mapong in a Mahapli Hanuman Thakur Mandira, the Palace compound Liba Sri Govindaji Temple, the Pantonari, Ayon Madi Horganapi Angang Alaman Kia, Mahabali Hanuman Thakur Mandira, the Sri Govindaji Temple, the Latana, Lord Krishna Gimapam Dangam Zabahi, Tup Tommy Katana Hena Papa. Punsilur with the Makatauni, Krishna Janmastami Mari Lenana, Sri Govindaji, Brahma Sabagi, Roton, Kaksing Tabam, Brazamani Sharmana, Thoramasi, Lamdam Asidalaiba, Sanaton lining with Hazaba Muis Singha Sahi Sani Yankai Mamandiki, Leva singing Towerba, Rajsri, Bagasandri Matamdiki, Pangtokana Laghi, Bhagavan Krishna, Muabigitam Katok Lamba, Piramba Pausa Lamadi, Sing Temengai, Amadi Pidam Pum Oiba, Tabak Thoram, Aduna, Maram Orega. Nasi Paupa Quina, Ningsing Bani, Lachabani, Mioi, Amana, Mahaki Mapokta, Taromba, Pabatabak Singado, Ningsing Nay, Saxoni, Nahuna Ningsing Natragati, Nungsinabani Kai Kumnava Maying Tarakani Hina Fondoki. No Hona by Yaudregati, I quite the Masege, Nungsiva, Natragi Kai Kumnava, Mayang Taraketawi, Turiela Sekali and the Karkangi, Amot Pamayama Yawi, Nongjula Pamatam, the Zoro Hydera sing to na, Amot Pasing Sam Topi Heraga, Matam Karadegi Manunda, Arubi sing Piraga Taibang Tawai Punama Yopa Dugumna, I quegi, Mio Vigi is Sielena Kobaturi and Gimasawa Seta, Amirtagi Masawa Papiram Basing a Dugi Maraktage, Toto hand on a Laiwera, Siri Krisnegi, Janmastami, I quena, Namjava Karagi Manunda, I quake Hijavagi, I quake Quenangambagi Manung Matung inna. Pangtok pani haina tamjage. Toromadago Mari Lena Sri Govindaji Temple Board KSO and Baris Sarmana, Bhagavan Krishnana, Mui Pokta Poktana, Mui Bukunayas, Yapan Gitabak Patapumba Loshinbiki, Krishna Janmastami Ginabidasina, Lamnamasi the Laiba, Patapumba Loshindana, Lamnamasi Mahusagi Pibamda, Hanjinbo Edasano Haiki, Nasiki Toromasita Mamang Sahiga Manatana, Yuki Horga Muikaya. Laktana Bhagavan Sri Krishna ki Thagol Tobasina, Landamasi Shanti Hanjala Habiki Kudam Amani Haiki. Bhavan Sri Krishna ki Janmastami na mayam na kanabdi kangna edu Bhavan di pokpalaite sibalaite aina ngasi Krishna Janmastami ki maha usap haibtare masai sida aina praja singda amadi akoi gi leibak sida amadi malem gi amaga amaga jigse tinaba yadriba amana amabu hundna ngangna riba ama chinghaina riba kolipuna maksi ngasi imona avatar tawgiba numit Dwapur jukta imona papi singlanbi nabi damta Mahabharat yuddha tawna bagi damta pokpi ki haibtare taibang se khongda birakhiba numit silakpada Manipur da su yam na mago da su khar khajikti santi gi bhavana se laktana ngasi di mayam amatile Manipur gi leibiriba mayam da haise koi punna ngasi dagi amaga mukna ba sauna ba amaga yetna ba si tok piraga ngasi mona taibang pan sigi awa ba ko na win kongda bira ko stegi di santi hai bodo pu bira ko ersunu Lord Krishna Mapo numit ka mari laina na Krishna Tadva character building gi matha na seminar ma gomna Ajay Kumar Bhala na saruk yadna panthokre Nasina masa wakal tahan jatana laibak asibu Sokot Maike de Purak Pagi Tangai Fatabatu Lakle Haina Governor na Fondoki International Society for Krishna Consciousness Skon Infana Sindra Sangai Prokta Laiba Mandira Sui Complex to Pangthopa Tharam Aduda Governor na Souvenir Ramasu Fondoki Baglina na Skon gi official website so Handoki Taramadula Governor na Makha Taradana Maling Sakot Kongsel gi Asoba Itil na Naha Singda Oho Makaya Lakale Maruina Naha Singda Lining Oiba Sana Launchat Kaya Mangsil lapaki mami tarakli ba sidigi kanana ba naha singda apapapam sa sajat tambina bagi damak asigumba seminar pangthok pasi apapakong thanga mani loina na miyo bigi punsidalam sa sajat phajab hai pasi yamna maruk oiba mani haina phongdokhi taramatu da skon gi general secretary oiba tanatana skon Manipur Temple Management Council gi chairman Eknath Das amasung Rims Hospital gi director Professor G Chanil Kumar so saruyaki amarom da kumay asuga mari leina skon temple da mahong kyadi lakpa miyam na Lord Krishna mapam da hai lay katna thawni sakhi It's a living reminder that spirituality and culture, when blended, can define character and elevate society. Yet, let's be mindful, when character is lost, everything is lost. A society can only be as strong as the moral integrity of its people. Without character, there is no humanity, only a hollow shell. This seminar is therefore not just about discussion, it's about rekindling the principles of Krishna Tattva in our daily lives. Today, as we bow before Lord Krishna, let's pledge to protect,
and nurture the character of our children and youth.